wa muzungu nyine atavuga ati tugomba kwimukana nkabatwaraho nanjye ndi. Inzira z'Imana zirenze ibihumbi mw'abantu mwe. Ati mureke mbatware aho ngiye mu gihe tukaba dushakisha inzu yo gukodesha, reka muze tuba tubanye iwanjye. Mama ari kurwara ibintu bikomeye cyane, CHK amaze kumusezerera baramubwira ati wenda mu Buhinde niho bagerageza, atari ukuntu tuba tubibona nabwo. Ati nta mpamvu yo kujya mu Buhinde, uzagendayo ariko ntabwo gukira biragoye. Ico gihe kakaraza aza kurwaza mama ngo bigere mu kwa 12 ha 2007. Ndibuka nari ntegereje amanota ya primaire resultat zacu ngo zisohoke, mama yitaba Imana. Muraho neza, mumeze mute? Turatwege tumeze neza, turashima Imana. Ndabashuhuje aho muri hose muherereye mu bice by'isi bitandukanye, abari mu mpande zine z'isi, ndavuze ngo amahoro ya Nyagasani abane namwe. Ni Mutimukeye Betty ubasuhuza nanone kuri channel yacu ya Mama Ariel TV. Turabaramukije ngo amahoro ya Nyagasani akomeze abane namwe. Ndizera ko mumeze neza, abari mu bihe bitameze neza turabasabira ku Mana ngo ikomeze ibane namwe muri ibyo bihe murimo. Abarwayi mwihangane, abo ubuzima bukomeye mwihangane, abumva nta byiringiro by'ejo bihari turavuze ngo pole, nta bihe bidashira. Genda aho ndashima Imana, meze neza nta kibazo, ntaco dushinja Imana. Twagarutse kuri ya channel yacu aho twababwiye ko tuzajya tubazanira ibintu byiza. Abakomeje kudukorera subscribe turavuze ngo Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Fasha aka kanya mw'abantu, ndabashimiye mwanyeretse ko uru rugendo mw'abantu mwe turi kumwe, nukuri abantu bankoreshe ya Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Abantu bakoze subscribe, abantu basharinze ibiganiro byanjye, Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha. Nawe ugiye gukurikirana kino kiganiro, ushobora kuba wenda ari bwo bwa mbere ubonye, ndagusaba kuzasubira inyuma ugakurikirana aho twatangiriye kugira ngo buno buhamya buzagende umenye ko byagiye bitangira, kandi nawe ndabizi neza ko bizagufasha. Yego, reka nkomeze naho nagarukiye ubushize twagarukiye mbabwira ko twari twarimukiye mu gihugu cy'u Rwanda mu bihe bitari byoroshe, ariko aho ngaho tuza kubona ukuboko kw'Imana. Nababwiye ko twari dutuye ahantu hafi n'umuhanda, hajya hahora hanyuraho umuntu w'umuzungu yari atuye mbese muri quartier z'iwacu, agahora haca ajya mu kazi no mu buzima busanzwe bwiwe. Nuko rero aza kubwira umukozi wiwe ati se bari abana njye mbona hariya bimeze bite na ko batajya ku ishuri. Wa mukozi yaje gukora nyine ubushakashatsi bwe nkuko nabibabwiye, aza kumenya ko rura rugo rubamwe umugore w'umupfakazi ndetse n'abari abana ubona batajya ku ishuri nabi. Nuko wa mukozi yarangize aza kureba mama, nabwiye ko yaje nyari ku mugoroba, araza aramuhamagara ati hariya baragushaka. Yahise agenda atiriwe ajya mu nzu, ansiga aho ngaho twari turi, aragenda. Amare kugenda aratinda umwanya munini pe, aratinda. Noneho ndangize njya mu nzu, njya kubwira abandi bari bari mu nzu ati mama yagiye, bamuhamagaye hariya ku gipangu cyo kwa Nyamuzungu yinjiyemo. Abari mu nzu bagira ubwoba. Mu by'ukuri batekereje ibintu byinshi, batangira kutubaza abana bari aho ngaho twese, se niki mwaba mwakoze, mwaba mwagiye habagamo ibiti by'amapera, se mwaba mwagiye guca amapera muri kiriya gipangu bimeze bite? Turahakana nta kintu twakoze. Mbese nyine tugira ubwoba. Namwe abantu mwe yari imigambi y'Imana, kwari ugutabarwa kwacu kwari kugeze.
Nukuri ico gihe twabonye imirimo y'Imana ikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo aho hantu twari turi mu nzira zo kuvuga ngo tuhave, kandi nta handi hantu twari dufite ho kuba. Byari ibintu bikomeye. Ico gihe mama yari ari mu bihe bikomeye pe. Birangize wa muzungu aramubase ubayeho ute? Arambwira ati tubabonyeho nyine hariya, ati njye mpabona abana benshi, ati yego harimo n'abamurama wanjye nyine. Birangize nyine none abana bawe ko batiga? Ati ntabwo biga nyine. Arangiza arambwira ati noneho genda uzashaka ishuri ry'abana, abana nzabishurira umwaka wose, kandi ikindi ugende ushake inzu yo gukodesha. Ushaka inzu yo gukodesha nzayibishurira nayo. Wenyine asubira inyuma aravuga ati oya, inzu reka kuyishakisha, ngiye kubwira abantu bakozi banjye aribo bashakisha inzu. Ba bakozi bagiye gushakisha inzu yo gukodesha. Inzu yo gukodesha barayishakisha, barayibura pe. Mu by'ukuri wo kwibaza ati se inzu yo gukodesha yabuze gute? Zari inzira z'Imana. Naho uwo muzungu akaba yari afite imigambi yo kwimuka muri iyo karitsiye, yimukira aje ahandi. Arareba se bano bantu ndabasiga hano gute koko? Inzira z'Imana zirenze ibihumbi koko. Inzira z'Imana wa muntu wewe ubona nta buzima, wewe wabona ukabona ko wenda inzu urimo ukareba wenda urakodesheje ati kuno kwezi nikurangira nzajya hehe? Humura hari Imana itabara. Wewe wabona ukabona wenda akazi wari urimo kagiye kurangira, hari inzira z'Imana. Nanjye ubaho ubuhamya, Imana nabonye ikora ibitangaza. Ba bantu bamaze kubura inzu, noneho wa muzungu nyine arimo gupanga kwimuka ava muri iyo karitsiye twari dutuyemo. Wo kwibaza ati se kubera iki twamubonye yarageze mu minsi nyuma yo kuva aho ngaho? Ni umugambi w'Imana wari ugeze. Byarageze nyine wa muzungu avuga ati rero ngiye kwimuka. None naho hagati aho ngaho mama akaba hari ahandi hantu nawe nyine muri iyo minsi yari ashakisha inzu nyine dushaka kuva aho ngaho nyine. Aza kubona inzu ahandi hantu nyine. Ahantu nyine umuntu yari yamuboneye inzu nyine biri aho ngaho. Zari inzu zimwe sinzi niba hari abantu inzu zabaga ari nk'iza leta, ariko abantu batakizibamo nyine ukuntu zabagamo abakozi, abantu batakizibamo. Ari ahantu nyine ko yari abaza ashaje ico gihe. Noneho mama ico gihe yari yagiyemo yabonye inzu, arangiza yijyamo tuyimukiramo. Amuga ati nabonye inzu. Ngo abe ku mugoroba aza kudusura aho hantu ngo ahagere hagati wapi? Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka ko muba hano hantu. Ahita amuga ati natwe ahubwo twimutse nanjye kindimuka. Arangize wa muzungu nyine atavuga ati tugomba kwimukana. Tugomba kwimukana nkabatwaraho nanjye ndi. Inzira z'Imana zirenze ibihumbi mw'abantu mwe. Ati mureke mbatware aho ngiye mu gihe twadushakije inzu yo gukodesha, reka muze tuba tubanye iwanje. Wibaze kuba uri ahantu hari hasi, none ugiye kwisanga, reka tubyite ngo wisanze ibuzungu, nkuko dusanga tuvuga mu mvugo zacu, mugiye kubana n'umuzungu. Wenda ushobora kuba nkurikiranye uhabona ukabona wenda ukorana n'abazungu, ubana nabo, ukona ari ibintu byoroheje, ariko muri ico gihe byari ibintu bikomeye bitewe n'aka twari turimo. Turangije turagiye turabanye nawe, akomeza nyine Imana ihindura ibihe. Iyo ikintu kibaye amakuru aramenyekana ahantu hose, kanaka byagenze gute? Bavuga ati noneho mwamenye amakuru asigaye abana n'abazungu ibiki n'ibiki. Muri iyo minsi Imana yakoze imirimo ikomeye. Nuko turagiye, wa muzungu wenyine arongera kandi aricara aratekereza, se ko ndi muri kino gihugu isaha n'isaha nosubira iwacu bizagenda gute? Uyu mubyeyi ko naza ngo ndamukodeshereza inzu umwaka nushira bizagenda gute? Arangize abaza babakozi be nanone
ati ninde muntu waba uzi ahantu hari inzu yo kugura? Mwa bantu, Imana ni igitangaza. Imana ni igitangaza. Ndakwifuriza nawe gukorerwa surprise n'Imana. Humura we uri mu bihe bikomeye. Imana iyo ijya gutabara, haraturimba bake baririmba ngo Imana iyo ijya gutabara ngo ntawe ikigisha inama. Ni ukuri. Yahise avuga ati ni munshakire inzu yo kugura. Muri babakozi biwe mwese munshakire ahantu hari inzu yo kugura. Buri umwe nyine ubwo nyine agenda bakora nyine bashakisha. Umwana avuga ariko ngewe iwacu muri quartier iwacu inzu ahantu hari inzu. Urahazi? Iyo nzu yoboneka ejo? Yoboneka rwose. Nta kibazo. Ejo genda ubaze agaciro k'iyo nzu, ejo shaka ko iyo nzu bahita bayishura, abana bayigemo, bazonatangirira ishuri aho hantu muri iyo quartier. Inzu yaragiye koko iraboneka. Imare kuboneka biba ngombwa ko twimukira aho hantu. Hagati aho ngaho nsubiye inyuma, twari dufite umwana wacu mutoya wari urwaye. Yari yararwaye uwo mwana. Yararwaye kuko ndibuka kari akana kagenda. Umwana yararwaye agera igihe asubira inyuma umwana amera nk'uruhinja. Noneho yamureba yareba n'uwo mwana akabona ari ibintu bikomeye. Agera aho ngaho aza no kumushakira nyine umudokiteri, baramuvura arakira. Imana ikora ibitangaza. Tuba tubonye inzu yacu turimuka. Tumare kwimuka, twimukira ahantu hari kure. Novuga wenda n'abo bafamiliye bandi twabanaga cyangwa se wenda abandi bantu wenda twaba tuziranye. Hari kure nabo pe. Ndetse aho gace twari tugiyemo nta bandi bantu, reka ndavuga ngo nta bandi bantu bari bahari. Hari imvuga abantu dukunda gukoresha nka bene wacu nyine bakavuga ngo se wazanye nande mu modoka. Kandi imodoka deje ntago yahagurutse iri yonyine. Natwe ico gihe twagiye dusanga nta bandi bantu tuza aho hantu. Ariko aho hantu ni Edeni y'Imana rero duteguriye. Aho hantu twari tugiye nababwira ngewe nahafata nko muri Edeni yacu yo muri isi. Imana yaragiye irategura. Wibaze mbere bari batangiye babaza ngo ninde wabona inzu yo gukodesha? Inzu irabura pe. Hako se wo kwibaza kubera iki yabuze? Aho kubera iki yabajije abakozi bose? Wenda hari guhita haboneka nk'inzu aho hafi aho ngaho mu mujyi, hagahita haboneka nk'inzu wenda handi hafi naho ngaho tuye muri quartier, kuko bakoranaga ari abakozi benshi, yari company. Ariko haboneka iyo ngiyo. Aho hantu twimukiye twagiye tuhasanga ari ahantu h'abantu bavuye i Bugande nabo. Reka mvuge wenda gutya mu bakonyine. Abantu beza, abantu bafite umutima mwiza. Noneho bareba mama bakamureba, abana bose, abana n'abawe, bakamutangarira. Yari umuntu yari akiri muto afite n'itoto. Bagatangara bakamugirira impuhwe. Mana yanjye, umuntu ndabizi abantu bankurikira baho ni benshi. Imana mwinjiraho umugisha. Imana umugisha abantu bakabare. Ni famiye yanjye. Niyo famiye yanjye, ntago navuga niyo famiye yanjye ya mbere kuko hari famiye y'amaraso, ariko ni famiye yanjye ya mbere. Barabizi nabo. Ni abantu twabanye mu buzima, tigeze tuburana n'ikintu na kimwe. Ni abantu twabanye, sinzi uko nabibasobanurira abo bantu. Imana mwinjiraho umugisha. Imirimo bakoze ni myinshi. Tubaye aho ngaho, turatangiye ishuri, turize, tubayeho mu buzima nk'ubw'abandi nyine bari batuye aho ngaho. Tuguma kubona ukuboko kw'Imana. Ubwo muri iyo minsi hahise wa muzungu nyine yakomeje kuza akageza kudusura. Yewe Imana yahinduye amateka.
igiye guhindurira amateka ba bandi inkuru zikagenda zikamenyekana hose. Ubwo muri iyo minsi abantu benshi bavuga mwamenye amakuru Nyirabihogo byagenze gutya na gutya, noneho hasigaye abana n'abazungu, umuzungu yamuguriye inzu, byagenze gutya na gutya. Imana ikora ibitangaza ico gihe. Noneho iyo yabaga yaje nko gudusura, nawe byibaze muri quartier ukuntu byabaga bimeze. Byabaga ari ibintu bidasanzwe. Imana inzira zayo ni nyinshi. Ntukihebe ngo utekereze ngo uvuge se wamurebera hano ngo mve ngo uyu nguyu nizo nkemurira ikibazo. Wumve ngo bino bintu ngo se ndabikora gute. Kandi Imana nigutabara izagenda amakuru yawe yose yonyine izayamamaza yageze kure. Ubwo twabaye aho ngaho nyine tubana na mama nta kibazo, turi mu buzima busanzwe nk'ubw'abandi bose. Tuhabaye imyaka itari mikeya, ndibuka ngeze mu wa gatandatu primaire, ico gihe nyine twaratuye imyaka itari mikeya. Ngeze mu wa gatandatu primaire mama aza kurwara. Abantu mwe Imana izitanga umugisha, Satani agashakisha uburyo bwose yongera kugira ngo muri wa mugisha wawe hazemo kidobya, hazemo ibindi bibazo. Ubwo ico gihe nyine mama yararwaye, arwara indwara itunguranye. Urumva ningiye warugeze mu wa gatandatu primaire, ibibazo umwana mu wa gatandatu primaire ibibazo ukuntu abangana, noneho ibibazo bari hasi we bari hehe. Abatoya bacu harimo abatoya babiri bo bari bataratangira ishuri, twana dutoya cyane. Aza kurwara, arwara indwara itunguranye pe. Baramutwara mu bitaro, mama ari kumutwara, yabaye mu bitaro, yamaze CHK, ndibuka amaze muri CHK amezi 2. Mama kumara amezi 2 amubwira ati rero ukuntu tubatubona indwara birashoboka ko wagiye mu Buhinde. Mu Buhinde turabona ariho wenda bagerageza, ariko twebwe hano turabona ntabwo byashoboka. Mu Buhinde ntabwo byari gushoboka. Wa muzungu yari yarasubiyeyo, wenda mwovuga se kuki wenda ntiyari kumufasha, yari yarasubiyeyo. Muza contrat yari yarangiye yo mu Rwanda, yarasubiye iwabo muri Canada. Hagati aho ngaho nsubiye inyuma, mbere yuko asura muri Canada yabanje kuza abwira mama rero ngewe ngiye gusubirayo, nabyaye umwana umwe w'umukobwa. Ico gihe atubwira ngo umwana we w'umukobwa ngo afite imyaka ngo 25. None wamuye umwana wawe mukuru nkamutwara, nkamugira umwana wanjye nkamwadopta, nawe akazaba umwana wanjye. Yaza atubwira nawe ngo nawe bamubyaye ari umwe. Urumva nawe yabamubyaye ari umwe, arangiza abyara nawe undi mwana umwe. Ati ndamushaka aze abe murumuna w'umukobwa wanjye. Mama avuga ati nta kibazo. Abigezeho bamwe nyine ba hafi yo muri famille ntibabikunda. Avuga ati sawa ntago nakora ico mutumvikanyeho. Wibaze ico gihe. Wenda ico gihe nje kugenda uyu munsi ntago nakabaye ndimo kubaho buno buhamye. Hari igihe Imana izidukorerisha ikintu ukanyura mu kibazo ari inzira zo kugira ngo uzubaka abandi. Wenda iyo nje kugenda ico gihe wenda nkaja muri Canada, nkaba naribereyeyo n'uyu munsi mu myaka mu 2002, ndizera n'abantu bacu benshi muri Canada benshi bari bataragerayo. Wenda nkaba naragiye muri ico gihe muri Canada, nari kubagenda nkabaho ngaho. Kuri uyu munsi simba mfite ishimwe. Nuko mama mare kurwara ibintu bikomeye cyane. CHK amaze kumusezerera baramubwira ati wenda mu Buhinde niho bagerageza, atari ukuntu tuba tubibona nabwo. Ati nta mpamvu yo kujya mu Buhinde, uzagendayo ariko ntabwo gukira biragoye. Birangize baramutahana mu rugo. Mu rugo yamaze mu rugo amezi 5 arwaye.
umukecuru ahita aza, nyogokuru wacu nyine nyina wa mama yabaga ruguru iwe, ahita amanuka aza kumurwaza, kaka ahita aza kumurwaza, aza kurwaza umukobwa wiwe ubwo nyine, niwe nyine twabanye muri iyo minsi. Nshima cyane, nshimira ba Muyomba ico gihe, yewe nzabafatira undi mwanya, nzabafatira undi mwanya wo kubashimira. Ico gihe kakaraza aza kurwaza mama ngo bigere mu kwa 12 ha 2007, ndibuka nari ntegereje amanota ya primaire resultat zacu ngo zisohoke, mama yitaba Imana. Yewe byari ibintu bikomeye, ushobora ukibaza se, umuntu wese yarabirebaga akavuga aba bana noneho bazabaho gute, bizagenda gute koko. Ariko Imana izi ikora ikintu yarateguye n'ikindi. Esiteri yabaye imfubyi ari inzira z'Imana hari kugira ngo zatabara abayuda, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko yaba Morodekari wamureraga. Ariko wenda yaza kuba wenda ari umwana, mu mbabare sinshaka kuvuga Bibiliya nabi, wenda yaje kuba ari umwana wabayeho ufite se na nyina ibiki n'ibiki, ahari wenda ntiyari kugira ari amahirwe yagize kuba umwamikazi. Ariko Imana yamucishijemo, umwana w'umukobwa ari uciye bugufi utari ufite shinge na rugero, imugira umwamikazi kugira ngo azatabare ubwoko bwiwe. Natwe muri ico gihe umuntu yarabirebaga akavuga se, hano bana bazabaho gute koko. Warabirebaga mu buzima busanzwe ukabona nta biragoye, ariko twabonye ukuboko kw'Imana kwabanye natwe. Imana yari yakoze ico ngico, ntiyemera ko mama arwara tukiri muri buriya buzima. Urumva dusha twari dufite iwacu nta kibazo, nta muntu uri mu nzu ntukodesha, deje Imana yaduteguriye ahantu heza ho kuba n'abo baturanyi bacu twari duturanye beza, batwitaho buri kimwe cyose. Twagiraga amatwi yadukamisha, umwe akaduha tugakamisha mu gitondo, ahandi tugakamisha nimugoroba, titwigeze tubura ikintu na kimwe tubaburanye. Turi kumwe n'abandi ba familiye bacu bandi, harimo umusaza wacu, umwe data wacu. Ntabwo ari byiza guhita uvuga izina ry'umuntu nta burenganzira biguheriye, ariko nimivuga gutyo arimenya, ari n'abari bumumenye. Twari kumwe nawe muri ico gihe, nawe watubaye hafi, n'abandi ba familiye nyine bandi bagiye babana natwe. Tubana na nyogokuru aho ngaho mu nzu, uribaza nawe nyine hahise hazi, urumva imiryango ntabwo yabura guterana ngo ivuga se bano bana barabaho gute, baguma muri ino nzu, bagomba kugenda bakajya muri familiye bagatandukana. Kandi birumvikana koko, urumva mukecuru muri ya mvugo bagira kinyamurenge yabo ngo kwicara ibukwe ni ibintu bitari byoroshe. Ari kwicara ibukwe gute, nta mukobwa we ntiyaragihari. Ikindi nkuko nababwiye, hari ahantu hari inyuma wenda hatari hegeranye abandi bantu bo mu ntuza mu bwoko bwacu, agakomeza kugira nyine izo mpungenge. Ariko twebwe nta kibazo twari dufite, kuko niho hantu twari tumenyereye, twakuriye. Ibyo bintu nyine bibaho, izo discussion murumva ntago zabura mu miryango. Aba bana bazabaho gute, aba bana bazaguma hano. Haza kubaho nyine biba ngombwa ko tugenda tukahava, tukajya mu mafamiye, bamwe bakajya aha abandi bakagenda. Nk'abantu mwe, rwari urugendo rutoroshe, hamaze kuvuga ngo dutandukane. Reka mbashimire mwebwe mwakomeje kudukurikirana, tuzakomeza kubagezaho ibiganiro byacu. Ndagusaba nkorere subscribe, ndagusaba nkorere share. Wewe ufite ishimwe
waba ushimana nanjye nk'uyu munsi ufite Imana aho yagukuye, ndagusabye ngo nkorere subscribe tuzakomeze twumve ibiganiro byacu.